Dodo tu sudia nakotai madok tua ngaganu parisai di dakasio bawa saya hoga bemuramuru parso dupolokku ainunga tung takas di mereka alena sude dosi ulani uladonwa marbo ciralani resesi dikio alena gabe gotap masian kare joki putus mai putus ona PHK pikiran lu mau dimainan di pikiran mau lihat di zaman resesio hayang tarbahenau songon nasailan diganu pulanau dapotan gaji malo inang parso dupolokku mangatur hebena saotiko parso dupolokku ainunga tung takas di mereka lenan sude dosi ulani uladonwan marbo ciralani resesi dikio alena gabe gotap mausian kare joki putus mai putus ona PHK tunang bisa bayar sakit tunang lasto atau manusai pikiran lu mau dimainan di tikian mau lihat di zaman resesio kadang tarbahenau songon nasailan diganu pulanau dapotan gaji malo mau inang parso dupolokku mangatur hebena saotiko mangatur hebena saotiko
dibutai hatiga terbaena bulat madulo nang Allah ku hoyo nang mau tibo ini asatu sopu si hongamar si gorgoro biar perjalanan ngobrol nama ngelus pasaja lotonako lari dan Ojo ngasih Allah jatuh dari nan bagi tubuh dan aku ngalami molo adon kasih tibu mula kawino laman dan botoko tubuh nani basuh gigi manetek mailuki somana ngamaki kenang sapu bako hape jalan ngabuku dan dia perjalanan kalau kau nama lulus pasaja lotonako lali dan abang
Muasa oseo, ito para tayo.
dan aku abaduku nalabor lablamor tunada lawan sikorani ingat mama udahlah uleni ida susudi nakomi jalan cukup di dalam ditasya di negara
Satu hari sudah
Gabi pasando por aquí, dapat ramai ini lagi. Satu garis sudah naik.
Jadi